ngicela ngevuma yakho ngikabade becela uthandaze lokudla Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyathola phambi kobuso bakho ezinyaweni zakho wena uNkulunkulu wethu wenkosi uphakeme kakhulu muhle sibonga ukwethembeka kwakho Baba empilweni kwethu kumusa wakho singamadoda sizinsizwa sikule ndawo vale ngacabanga Baba ongcwele kulesizwe esikuso esikude nawe lapha amadoda ezithokozisa ngezinto ezihlobonhlobo eziphamene nezwi lakho kodwa sibonga Nkosi ukuthi usibheke ngomusa wakho usibheke ngothando lwakho elithi izwi lakho lithele enhlizweni zethu ngomoya wakho ongcwele uba wena wambule uKristu eyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu sibonga Baba ukuhlanganyela nabantwana bakho kule ndawo uba Nkosi singene etafuleni sidle izwi lakho liyaphila izwi lakho linamandla izwi lakho sizelwe ngalo liyimbewu engabhubhiyo siyabonga Baba inceke yakho isamile phambi kwethu ukuba ibe isisebenzi kanye nawe ukulungisiswa kokuphila kwethu nokuhlukeleliswa kokukholwa kwethu sibonakalise moya ongcwele umkhave ngeyakhe inkazimulo ukhulume wambule umnike ukuhlakanipha okumangalisayo ukuze akukhulumayo kulethe understanding okwethu kuphila siyabonga abakhazimula bose ngoKristu Jesu Nkosi yethu amen ngithathele lithuba ngibingelele baba mfundisi malume ngiyabingelela mfowethu ngizotha committee executive bekhona nazo isikole sesithe angithe bamawukethi ukubingelela abantu ngendlela yakho awuphilibuye ingamlandi lo ngoba akamningelelanga amen fana nokuthi mawumenyiwe nalo umvangelo bekhuluma ndaba bhazi wangethu mama wala usuya khona ukumbingelela kahle ungakhuphula umoya umncane kakhulu uyobuya lapha ambingelele bonke baba badala bonke abafowethu bakhona egameni likaJesu amen ngiyabonga kakhulu mfundisi wami ukuthi ngibe yingxenye yale mkhosi wokaka amen kungamnandi bafethu ethu asonta sisonke nokhumbula mama Sibonile kaJoda Jesu bathi ndivesithana nami awumbona mama angeno mama la ngikho beqonde ngqo manje la thina kana sonke umuntu lana asibithi amen mabese babuthi ngithanda phela uBrian kodwa ngithanda ufuna Brian phela ikhabisha Lema esibithi la tempokwe. Kodwa ke asibonge ngiyabonga kakhulu bamalunga umuntu omude njengoba ude wami hayi ngoba nakho ngizolentoza ngizosheshe ngirobhe cha ngenhlanhla lala bengiceleke khona akhansela ukuba usufonile now leyo mama ke ubushoke khona ke thwasinangeni ndela tu ngoba siyoze size sixoxe silandelana namakhosikazi so ngiyabonga kakhulu abafowethu njengoba seshiye kwabamakhanye lapha ekhaya
futhi la ngizalwa khona. Ungiphelezele umfowethu uMgabadeli, umfundisi Life Mission, uzalwa kaNyuswa la azalwa khona. Kunebandla-ke khona lapho futhi amadoda esesineminyaka sazana nayo nesibindi-ke yayiqalela-ke emaqaqasini emakhaya phela uphuma lapha ngakuba emakhaya wakhipha idayimani. Wasifundisa ukuthi ma uNkulunkulu etheshona khona ngiyakwazi ehlanze emakho indawo ihlanze la imizi osukuyibala ukuthi nawe yamele kodwa wagcwalelwa zifundiswa wama nendlu yesonto emaphezu kwalendlu uNkulunkulu uyathembeka. Now sengiqalileke usethe ukuthi kabili kathathu okunye kwakho engizodlula kukho ubaba umfundisi wona ekhaya. Yini enza singayi kude singamadoda? Asikwazi ukulalela umuntu. Ifika nathi kulesizi noma kule minyaka noma bekukhona inkani esiyithathile kwabathisi, kodwa bezikhona indlela uqala la makhehla ehlangana khona abhekisane khona. Ubaba efike ekhuluma la ukhuluma into ezithize ezibalulekile. Ayikho into ebuhlungu ukuthi sikhonza sonke sigcolile khona umuntu ongamazi kodwa akade wakhonza. Nafuthi into eyinkulu umuntu ongamazi nje ukuthi wababa usebenzaphi. Wena ukuze ukhalele ukufaka umuntu ngoba wekhonza kwabamesha ayikade umfake emsebenzini kodwa unebrada onayo ebandleni ongayifaki emsebenzini. Amabhulukwe lapha kwasezaza upha kodwa kunomuntu ongeke nje umambulele, because yenye inkinga esinayo njengamadoda. Amadoda ozeli enkonzweni abamba inhliziyo ayibophe ithi tha ngoba laba wosibindi ke esathi ukuphuza nazo ngo-80s wafumbuka inhloko ngeyinhloko kuneza idesha ngenqindi sewuthela insimbi yabelungu ayifake idesha tomnyanya ngishaka inqindi. Schau vor Finger, ich schau vor Finger, das sieht man. Ubona ukuthi isibuka khona bakutshela la sibuya kuwe. Sishese andikukhanda isibindi andikubulawa isibindi. Ngoba ilento lena singafuni ukuthi sifunde sithuthukise ulwazi. uNkulunkulu sonke sinenkolo indoda, kodwa amadoda awamfuni uNkulunkulu. Ngijabule kanjani nje ngizwa ucula nangu umfoka Gatsheni la nasengibona nawo sedokhe phambi uMonitor. Usithola tholile futhi usetholile ngibona nentshe iphuma ngenkani right kale yabona lentshe nje enkani iphesha ukuthi useyavulela akasebenzile sonke sibuka nje lentshe yabuya yadokitholezela ukuthi uyayigeza ikufikavulela. Now ngamanye amagama njengoba sila siyifamily, ebufamily bethu akekho okumele abe ney'ngxaki acabanga ukuyibulala.
trust bafowethu. There is a thin line engakwenza uhlala phansi kwebridge. Ungastressa umshado, ukustressa ukusabe uxoxe lomunye ukuthi uzothini njoba uqhamuka nje ushumela manje nje uswele nje ukuthi hey nawu xa bomfazi endlini. Cha bobo kodwa uma sinekhanse esinayo singakwazi ukwakha. Banjalo abafazi umaza bevutha umeza basikhuluma nomunye onenhlanhla thina nathi oningelosi umfazi siyabongela thina sathona abafazi. Sapa kancane nje understand sapa kancane nje zinkinga nje kwalesi samba sikhophoza nje zinkinga uyabona ngoba njengoba kulele amabhida lapha phuma imali nala emasontweni njengoba uyacela imali lapha thina siphethe emasontweni nje bakhona bakhali bathwala abanye nathi sabisa bethu nawe uze nomfundisi naye nawufuna simhambise lo umfazi lapha nakho kufuqa izingubo usaze azithwayane enye lana enyakazi zokwenza leminye ebusuku azizogqoka ithini bathe nje mayingayitholi ingubo uzolala eTukuthelo uthola ihlanu yocela uyasondela ngakhona imitende uzonqaba eselimini imitende utholakala ukuthi khona abantwana abafana fresh masavuma bonke omama nesebenza uqinise kusasemini ngoba lezi usizi njalo sasashesha kanje babesathi nje hawu webabazi avume kusathi mhlawumbe bayithola bazofika ikhathi zendlala basifikile uyomkhumbula namazi ukuba kodwa mfowethu nendlela yokuthi sithi silana ngoba sebekhono baba badala bakwazi manje ukuthi badodise ukuthi ngoba omunye ugcina lo baba abuya benawo 35-fold abuya 35-fold mawi mzalwana uyi-35-fold qiniso abaninzi njengokuvumela emkhuluma angisho ukuthi angeke uchuluze uze ulingeke ukufuna ukumbeka isandla kodwa masisihlangene la sesinika amathi wenze njani mawubona ukuthi bonke yaneging bathi yabona le bafuna ukuprovoke wenze njani yiba nendlela ozakha ngayo hleli engahlekisi awenze ukusasa ingakhumbula lazo babambe bethe ukubona anwenze ngakhahle ubala lemgwaqeni umshana emgwaqeni manje sokulaza nomfazi wandika yena wenze njani lapha ku-TV ithandinda kodwa ngiyibuke lensizakala nabafazi abaningi labafazi bayikini lamfuthi ngiyibonga ukuthi ngiyafisa ukumbona ngichapha uxakwezi inkanyamba nje ziyibhudula ziyimanzi zivela zimkhalisa inyembini yizwa akanako lana ukuthi uthole nje ngo-Tuesday uphethe inkanyamba bona umkhawono ngalana nje ngabuye umpithize nokumpithiza lemanzi kodwa le yakhe ukhala yohlangana naye ngimthawulele yini TV kodwa khona la imsiza khona ngoba umbekisa uzodwa ukufihleka ngelinye ilanga laba banamhlanje aza kubopha angiphinde baza kubopha basale baqhubeke nempilo
beside lo once waqala ukwenza njalo ngeseries namanje singene yona engiyiqhuba lapha esontweni at breaking the wrong patterns because the more wenza leyo uqala ipattern ezongagcini nje izolandela igeneration yakho ngoba nawe ushaya njena wathemba uNkulunkulu wakho okuthiwa unesagilo ukhanda lengane ngangekho ikhanda lengane so wayaziwa ukuthi ungalabhede noma esefikile kubaleka ingane neyinkolo lezinja zingena abantu bebhede bona kwenze njalo wengikana nasemngenile mina abafazi mina abathemba njengoba nawe nje unaleli ikhanjana nje likalapho uNkulunkulu wakho usho uNkulunkulu ngithi ushuthi uyisekendesha ngokuthi ejesu wathemba kulo moya wakho. No, begitikela kwebandleni-ke siyayibreaka this ngoba musu kwa-selfish uplanta izinto ezizosalela inzalo yakhe. Trust me. Ngumuntu ongelulala emalini sengayibuza ukuthi ngihlushwa yini into esitintshe kangaka ngafuza uNkulunkulu wami ozala ubani ngoba sengayidiscover ke lento masengayilwa-ke manje ngathi ngiyonga vele onke amadoda azi ukuthi alikhona ukhipha imali kodwa mina sengiyi-check-a la kwi-genealogy yami ukuthi ikahle yini le ibuyaphi awungakhumbuli uNkulunkulu wami ozala ubaba bebekuthiwa yiJalimani beney'tolo lapha eClermont bemudela umuntu ungambuzi namafuza umama kwamfishane bemudela umuntu lona enesitshwede nemvubu nayo yonke into lana mawusebenza nesitolo kunzima ngisho ukudla lo muntu la ngoba indlela nolaka ngayo ukhwelezela noma ipheya selibonile efanele ubangula ukuthi niyadla nje ukanti uba niyasebenzela kuzokwenziwa njani ngoba ukudla okwesizwe athini namanje esikoleni lakhe eKrisnela ahlulwe i-60 cent okungibelisa naw masemdala manje namsemvuwe lo moya lona safanele ngiyilwe nami ngibreake into that is in my blood. Yabona njengoba sokhuluma nje bafuna sokhuluma nje nesimanga ngishaye imoto sokhuluma nje sakhaleni kodwa ngila ukuba besithi le nkonzo ngoba iqhubeka njena laba abadala basize abantu abasekho kumndeni kodwa bona basizela ukuthi nje siyabheka ngoba umfundisi njengoba nibaninanayo ukuthi ningamabhrentshi ahlukene angikodwa ofika umhlaba lonke amabhrentshi kodwa kulungile ufike kuye ngoba naye futhi makudoda ukuza njalo inkinga uzoshesha kondame nezosheshe ivele ezimhlophe kodwa kumele abe nama-trustees amakholwa akwazi ukuthi aphatheke because another problem endoda ayiphatheki ahlupheke acabanga ukuthi nizodlala uzonifinda kanjani kokukamoya ngamanye amagama uma sekuzele kandela sesinazo iy'nsizwa seyizibukela kwabadala kwenziwa njani ngamanye amagama njengoba sinenkonzo nje esisha ngafenini kungcono mathiwa imali awunayo usuyanyenyasha ebafowethu kumnyama ngoba ngeke sikushaya right nathi socabanga namagama esiwashoyo ukuthi ngoba khona nathi masibusekile emabhokeni njengoba ngisho ngasho nje sinamagama esiwashoyo kodwa alimaza abanye abantu ngoba uzokuthola ikudla kanjani ungakhokhile vele awunalutho kodwa sekufanele sikwazi ukufihla kodwa nanso inkinga namhla unakho khombisa ukuthi bafowethu nathi khona bafowethu endathi ukhokhisa khona ngoba masikaphika ngokuthi njalo wena wahle sungenakho khabo ngelinana nawe inkosi izokhumbula ikube nawe ngamanye amagama ile kubumbula ishobolo baba lomosi ukuthi abebona kubaphatha abantu abaningakhulu abantu abantu 6 million ukhetha amadoda why ukhetha amadoda engathi ukhetha amadoda yazi what's of abafazi bathi kuzothathwana nangempela kwakhona umfowabo nodade wabo yaqala inkinga kwahletshwa nawabeyisebastela abafazi endlini bathi sekuhle bathini inkinga nje yabona ubaba esontweni angazi indlela emhlwane ngayo leli bandla lena ngiyathola
thola indlela yokwazi ukukhuluma nezinto ezithizeni, thola ubaba othize angazi ngisho ngisho thola istructure ukuthi yazo baba kufanele ukuba nendlela nawo batholakala nje nasowudilika nje umdilika nje khona abantu abangakwazi ukukhuluma khona abantu bona asokwenza le noma waye kulele ngala ngathi umkhulu wami ungizwe vela ukudla ukuthi awuvela ungasizi kodwa wena umkhulu wami wayithathe umuntu ngokwamamthungoza mama kodwa lo muhlambi ayikho nanento engaba constructive engayixoxa awukwenza umzekelo. That's why mama tshela emabangeni angisho la ngisho kwezinye indawo uhalela ngathi ngaba khona omama kwi-committee ngoba omama abafani nobaba. Why? Khona yonke into enenkanyaso ngathi ingathula nje mhlawumbe ukuze iqede izosala kugcina hayi sesiyavamisa yabona nceda lapha asheloqala i-item yoqala athi yabona nje impossible ngathi awukalanga impossible man ukale ekhuleni kwakho ba impossible angisho ukuthi vuma yonke into kodwa nawe engage ube-engage apheka futhi maxoxo futhi ebandleni futhi uma ivoti ikwehlula futhi yehlela ngenza kodwa bafubena izona lapho kodwa futhi sengehlela ngenza. Why? Ngenxa ukuthi asikukhiphi ubuzalwane masesixoxe ama-social issues ebandleni masixoxa angisho kodwa ngizobina uhola malini umfundisi athi umuntu uhola bangcana wazi lebona usisi kanti ngolungisa kwenye indawo lapha umnawethu ilani nalithi ekudala laba babegida kakhulu mangisho kweshumi ngoba ukundoda nje ekhulwayo uyakhipha kweshumi ngoba asabethele emzimbeni kodwa kweshumi kumele understanding yakho usukulethele. That's why uba bethiwa ngikwazi ukwenza noma utransfer wenze ukuthi into zakho isheshele akhathala ngizofutha kancane nje kodwa uthi ngiqalisela ngibhekisela kwa ufuna ukwenze ube nazo ukwenza mkhuba uthatha envelope mangenjalo ukhipha islip mawube ngoba sengatransfer it's fine uyifake envelope bese yokuqa la uguqa khona ngoba eninkinga aninawo ushintsho eniguqa kuzona la khona uthi this is my sanctuary where i-altar lami njengomnumzane wake likhaya likhona yinakho okuthiwa ngibebeka ngokubona abantu abebengeke bayizwe kamlento yinakho umthina kodwa awanayo indawo la uguqa khona endlini abegcekeni lakhona noma sithandaza sokusisuza quiet, we're all at my God, oh my good God. Somebody. No matter what was said, Tandas, about the Tandas, see, I need and change the idiot. Gamma, who soon get getting damage, or like the engine, who would reject the way over. You're not there, Pessina. Come on, somebody. Where as it honor me. Honestly, is the Jacob go to their Tandas. We know the Tandas. Umana shoot the ring. It's like what Tandas and Tandas. Don't is a minute. Select a study circle. And someone by second nature. Give away the woman I tried to talk about yours of when he goes to them. Several those of you goes in the yeah, for I mean, I go dance and I'm go shake to more much from our rooms in the so then oh, get up Tandas. You understand that it's so then I'm for the again and I up like a lot of space of my town. Oh, my board manga, get on see no matter so utumkona nakoponga atumkulwa umbabu wako umbabu but I have to Paul ukuzuka
restore, amnikeze a new thing engizonifika yona. Noma kunikeza ithuba ebandleni, anganikeza umuntu ongasuthi uyabona khombisa ukuthi siwafike ebandleni sowuphela uthikeze wahlala kwe-assemble wahlala nje baqaleka wanika amathuba wafuna ukuthoba abantu athandaza. Ungafuna ukuthandaza awukaqeda kuyesethoba amathosa ungathandaza ukuthi emagameni amathathu bese ayikashule mntaka baba ayikashule akisho ukuthi memeza njengoba kodwa nje ayikashule thandazeni lithi baba siyabonga igama lakho lizothulisa khombisa ukuthi umzalo wakho nasemzalwaneni bakho nokuthandaza faka iBhayibheli ngoba iyona ntelizizwa nakhali lesi bafowetanazi mnanathi akwabe bafowetanazi amazo uNkulunkulu ngaphandle koNkulunkulu obhalwe eBhayibhelini lo Nkulunkulu ngamkhiphe eBhayibhelini ngambona waphatheka ngezandla lapho awunikhona bathatheka webona makungisukile nje makungisukile noma seliyabo umthawa wendoda abafanele bedlala ngabena sabongi madoda into ebafana bakithi nakabuthwa mina ngizalwa Richard nikhona esho ngempande ikhoma ngale impande babethu lokho ngakhiwe baba ngithi nakazalwa indoda yakhathisa 30 days fasting angisho izilani ngethanda sazizwa nomsebenzi ngone lapho nikhona ngina wamfundisa ukuthandaza ikhambe sinalumthandaza kodwa uthanda iBhayibheli katabula wephahla ngadabula langadatshulwa khona nama uthi usazitheleti ngo nama ngishisa njengawo nje nama ngithi thai ngithi thai kabili kwathi thai akubona ukuthi ngikho kwami iminyaka ngoba ngithi ngasezikho uyabona nasi ngasiyafika kodwa emthandazweni ngatshalwa asibuye zokuyelela ngilawonke konke akubona ukulu kwasabisa saphethi musuhlala endlini abakholwa mawuphatheka sokwenza izinto zibeni mawukwazi ukuphatheka esonweni uzokwazi ukuphatheka nasemsebenzini khona abantu abangaxoshwa ngoba bexosha umsebenzi baxosha ukuthi bahlukile masingakhuluma okunye bafowethu sokhuluma bona lo ebandleni sizokwakha angisho ukuthi thapha nikhona kodwa ithi noma kuyindoda enjalo kodwa engabhedeke uyabona kodwa futhi iba nodlebe lokuthobeka ngoba kuyokwenza uma uthobela umoya ongcwele uyena umuntu esimlalela kodwa besimlalela nombono wakho ngoba mawusunomoya usuthatha le vesi ethi kuyathotshelwa awukwazi ukuba nomuntu ongakwazi ukuthoba uyabona abantu nje noma kuthiwa umdala address umfundisi wakho lo mfana wakhe asihlanganisa iminyaka sihlanganisa into eyodwa ukuthi uNkulunkulu mesemkhombile bese sithi umfundisi wethu masedlule lapho umfundisi wethu ngesikhathi sekusetshenzwa asenze izinto zibe lula ukuze manenze izinto zibe lula nenze ukuthi nempilo ibende yokuphila kwakho simple thing ne-transaction ibe lula uyazi uba lento ongafuna ukuphatha yenza umuntu ayibona efanele ukwenza angiphi akuyona insambo ukuphatha umuntu siyahlolisha mase sesiphatheka sesiyadelegate nangengisho ukuthi sekuyijob namba bakwazi ukuhlala namasokwane kodwa babona ukutashile sesiyabadelegate omunye seyi-ashi why senze njani masiqeda la noma singabo baba sineyithi zokuba basomahlomile sekusala lapho kusabasha ngoba kusasinkonzi yangena bafike kusasa kunjani kuclean obaba ngoba obaba babe isibonelo sokuthi afika bazongena bathi ngiyakwazi kusasa anima phela ngiyaya abanye kodwa abanye abazobe bekhona obaba bakhona bethi ngiyalinganisa phela isonto lokusuvala bahambile bakwazi ukukhokha kodwa qhutshelo so ukhona yebo fana lento ukuthi uvela ulove nje isikhathi ukukhathela
kwangafuma ngingene kodwa izolende fanele ngiyakublova nje sokukhatheka kokwazi ngalesikhathi simbika nje esigcwala amaphana kanje olofu ukushintsha yonke into nakho awade yabona indlela engithandazela ngizabahanda bathi lo baba manje athiwa mina uyanihlanganisa nivalele la indlela nizima ukudla wonke umuntu acelile emsebenzi kanti zibuku zibuku uyafika ekhaya into efuna amadoda nje okuzila ukudla hayi zakhuluma namhlanje yabona ithi hayi ngani madoda ngale ujofu zongena why sifana sekuzile senzela ukuthi ziyofika ikhaya okobe ngasasi benhle kumngana mithi usalele 40 days manje tatayi khohla mfowethu ngekusalo uzonabuki ngabona kodwa ukuthi uqinisile kodwa inhliziyo isafa musade kuphike ke nje bakhona ikhadi lapho ngeke kusafa makho kodwa ngila ngesikhathi ngiphatheka ebandleni nenzela lo baba umsebenzi ngeCovid nabo bonke nabaphethe amadoda kube lula nasijuya khuzeka futhi abantu basiqonde sopapa nese ngene ngekuthana phela usakhuluma izinto emasokweni amen azophoqa usixoshela abamakhono kodwa ngakhuluma abantu asiqonde so bafana kabumbi nina insizwa ngoba once naqala la sasinikezwe ioreni nandile futhi yasebenza wekhathini kwabane kunepower oyilusa ilento ke wayesethi mamfisa mayisikhulisa lithina besithi unganikeli namandla kubo abesifazana uyosho amazwi nomama lona masikhola la isontweni mingathi nobe ngishele nje ngohamba wayemabe boshelwa u-3 session ngoba u-3 session bese uthola ukuthi uphakathi nendawo phakathi kwamadoda ayikushaya bathi kushumana ubaba uthulisa umkhisi wayeungasemoto lo baba kwakuthiwa imfene endala yona role model yamikela esontweni lithi wasukuma lo baba shumele lo mama noma nje sekwahliswa ngala ku-TikTok shumele lo mama uthusesenzani badweba ukusukuma man bengihlule thokozana awuzila 40 days ngamanye amagama wena kathi nanonke amajobo khombisa phela ebushebeni ngijabulile mamlali ngiyalalele ndoda uhlabele ngiyafokela kodwa kona amandla asekhona yini kodwa usungena la ungene khona asaphila short amandla kodwa manje la mandla khona la siwafunela khona ukuze lahanjwe itshala amabandla kwenzakalani ngoba kufanele sinijove ngento esajovwa ngayo kodwa masizoniyekela ngenxa isizini ithi akwenziwe konke sizokuthuma PPP sika ngokuthi qala umsebenzi ufika umosha bese ngathi wakhiwa uma kunala uhluleka khona zitholela umkhokheli ngisho into engasenziwe mosu uyitholela yena mtshela mangilala ngisahlushwa izibuko xa usukhulile uyahleka kumina xa usukhulile liviwa kanjani usuyakhuluma bakutshene ukuthi liviwa kanje bese udodiswa kulalwa kanje mawulala oyema asebethebweni likhona kulalwa kanje nasekhaya mawumfana ulala wedwa omanilele kunoke kuthola la nje asimbathi ngengubo eyodwa sesinsizwa uzokungcono ngoba sisingamadoda noma sibatha kodwa siphambaneni safundiswa nje indlela yokulala awulali eduze komunye obomthela ngombhabhadiso ngoba kuzoba khona ikhathi la khona ngabe uyiphathikane ngoba manje inkinga yethu manje sesisiza nalona nawo ongenwe lo moya nawo ongenwe lo moya nawo sodila nawo la
ikhona asibi nakwathi asikhisi umoya uma mthombe bengishada ngishaya wena nje umoya sibe sinalo nawo uyabona these days ngoba babazomfaza nabantu sebeze bathandaza ngathi ingane yakhe ngamithisi kuzakuthi kumfana ngoba athathe legayi uvele kuthambe kakhulu noma kuyahamba nje kusiyami nje awusazi nabazovela nomfana nje kwathiwa ulusanga qina nje nomuntu umuntu uza kancane nje ngoba ndikhona why senzelani asikwazi ukushiya ngaphandle kumele sihambe nawo kodwa kufuna konke asikumele sikusize lithi naso ungene emshadweni uyosinikeza inkinga ngoba zinkinga ezimbili uyinkinga wena usiyonikezana lo yakeni inkinga ngoba nalo uzofika khona uzofika lapha nandawo sethu umdala waba ngihambe la tolda bevela thola indoda kuba indoda that's why ekhaya fundiswa kona uma uyafundiswa ekhaya awukwazi nofuna ungakwazi ukuthenga into edliwayo ekhaya ukale ekhaya awuthenga i-all star qala ngoba kodwa nje ngokumpitha ngisho kakhulu ungathenganga ekhaya ukudla because upractice ekhaya uzokwazi ukwenza kwakho kunzima ukuthenga naye indaba zolona uyakhala ufika nezingane nini kodwa ufuna ukuthengela nezingane futhi ngoba wiki ngabona khona ngamadoda ngithole kahle khona namadoda anezingane ayizele ngaphandle komshado before emshadweni siqoqe zokusumniza nosizwe ngokubona lestimela mntana sekhaya isona sonke lesi asikwazi ukukhonza nawe kunezingane ngane ziyakhala azondliwa ngoba kodwa ukhona wena mhamba lawo ngiyacela ngicela ukuthathela nawo umthwalo wamezolo awusayonozolo kaJesu nje ngicela ukuthathela wona ngiyanawo mncane yabona bazo ebafowethu ngiyacela uzuzithandela why awukwazi ukuhlala nawo umzali wami kuleli pulpit kodwa futhi unemess oyenzayo ngoba lena ngingakho ihlezi sibambe inkunzi lapha nabathwele ngoba sino abo umzali wami kodwa ungakwazi ukuthatha responsibility so masihlulekile bafowethu sobe sifeyile nafeyile ingane zenu noma akabe niyobe nithi nenzeni uNkulunkulu ngoba yizona zinto esiyothathwa nazo lezo siyondlile siyakhokha khokha kabili bayadla umama adla uyadla hamba futhi uthola izinto right kwisystem yomzimba uhamba udla zonke ihlahla lemgwaqeni lapho omiswa amaketha la ngiza abafazi ukuze usebenze lawa nabantu nothinthi nabazayisa babhizi nabaphilisa ikhada iswala phansi because kuthi mthambo lento yakho no makusunenkinga thona i-counseling isiyakusiza hayi sinakho ngathi kukahle uyabona ukushone nana 2 yini eshayela umuntu wesilisa uphila ngokucaba esingenele bethu uzokuvula iBhayibheli lakho Luke chapter 15 umuntu wesilisa uphila ngani into yenza ngosifana sonke into yenza ukuthi ashesha khona nalapha eKameruni ukuthi njalo uma ushawuthiswa njalo endlini ikwenza ungaphefumi kahle ngoba vele uhlala nani nonombeke owenza i-appetite yokulala ingabikho nginakhuluma ngoba ngithi yeah now ukwenza le-appetite yokulala bengathi konto oshoda kuyona andawushodi ndawo inkinga nje ukuthi uhlezi nempela mawungena nje ucabanga ukuthi ufuna imali yokuthenga umboga angazi namagqomoza ngawadingi nani ngokubani edinga into ethize usiyaqala istress siyakushaya because amadoda mangathiwa nje singahlala sikumqinisa ungakhanzisha namhlanje nje uyafika lapha endlini nje uthi mama nayi mama ngoba sonke siyathanda lezo lekhathi kodwa inkinga amandla awekho kufana nawe nonamandla kufana nathi thina kwashumela sometimes sikhuluma izinto engenasidingo la uma unamandla wenza izinto ezizele emshadweni ungasi-inspire ngisho kodwa usenze ngathi thina sihamba less man
uma siphathwa abafazi sikhulume izinto thothi omunye umuntu zimenza abe less wena uvele njengendoda right andikho izinto mayikhuluma sisonke kanje kodwa nakho zikhulume ngendlela ezosakha ngiyangizwa bafowethu wazo sikhuluma ngendlela ezosakha noma usesikiphethini ingathi masikiphethini nisebenza nezinsizwa phela enkokolo libhizinisi libipipe izinto umfazi uyashawa umfazi uyashawa mina ngimuthi ngithi kusho igwala lethonto lapha ekhaya la uyafika lapha ngabona mnamzwana umphetho kunamanzima kodwa amasila sifundisa ukwakha bese sikuthiphisa ukuze abe happy osimenza nje simenza kanje bakhohliswa kanje kodwa laba balesi sikhathi-ke nithandaze kakhulu abasakhohliswa ngoba sibhizi nani ne-social network nakho bafuna ne-content njengoba silapha emabhida kushuka abantu abasekhaya ishaye i-content ungene hotela twashuka ungena udonsisa ukesu sesabeni lo-cameraman kwakhoba usizike lapho bangcono abantu oyothola lensizwe shutha-ke nenzela nami ngisaphila angikafika esikolo angikafiki lo 20 years nje sinemshadweni khona ezinye izinto bengakazibambi ngoba ufela babashintsha lokho benje ngigcine ethatha idano nasayikhansi epolitics awucithe sethatha izinto zasakhontekise kodwa sinezinto esenginotisile khona ofele balaba bathanda imali uyabona kwana noma uyasebenza uyabona le imali nasekhaya uyabona le imali uyovuswa uyolala ngenye into enamantu uvuswe ngenye into nge-breakfast serious yothi uyokwenzela le breakfast yokuphefumulo yasenyameni njena uyobehamba ekhipha ngisho iqhulinge babona ngesincane kwenze njani wema wakhe ifele bake umthemba uthi saka kodwa futhi kulindele khona lapho futhi ukuthi lingagugubana futhi manje sakudlele hawu kusafika inyoka lensimini eyashesha ukufika inyoka but intsima yonke indadirani ingapoliti hlala nawo ngokubazi manje inkinga-ke bafowethu selikhulumeka nini nansi inkinga yethu asibazi yini asifuni bazi bazi ngani kuwe hayi ngokubazi nani bani kuwe khona sebedololozela nje sesiney'ngane nazo sesinakwazi kuwo usafuna ukudlalisa ukuthi awungiyeka kodwa uyafuna nawe ukudlalisa amanye amagama uye ngithi umuntu observayo iyalunga inyama ubona nomsingo sebonakala ngiphi bese ngibona ngefast la epamishini ngidlula ngibheke esotweni ngabona umuntu baba nomunye ugogo behla emotweni yabo baqala la esikhotheni baphuma nje ecela umgwaqo bakhipha babeka phansi badla ngibona lo baba futhi yamoto konza khona lapha kuwa asekwenda enanda ngibona lokho bana efunzana athi abona-ke lo uthe ngemka ake sikhiphume istress ayisofunzana sobabili lapha esikhotheni ngamanye amagama asengukuthi awunome mdala ekhonza lapha uyakwazi ukuthi usayibambe imfihlo yokuthi alimkitazi ngoba umbone nolaji ngoba inkinga wanswa nolaka ufaka kuwe nawe uvule wesikhathi ngicela uyithathe-ke nawe umdala
sizaba nento esiyenzayo. Bakunengadi, bakuyafuna. Thenga iphepha, thenga nto. Wenze ukuthi your mind ihleze njalo i-empty. Why ngisho nje ayagula madoda, siyagula. Yini ngenzela ukuthi akubekho ukwenzayo, ngenzela ukuthi ingqondo eshawa istress bese uyaqonda. Manje akubekho into oyenzayo, zanzela ingadi nje, bengazi ukuthi andinto ekwenza ukhipha ube busy. Dokwenza umsebenzi thina nje esinenqola zokuhamba kuyinkinga ukusuka la amazi kuphila kaputshila kuyalala amakhotha anafika seduze lapho wanike ungayinkinga nje ukuphuma kwami ngenyawo phuma nje namathi uhlokiswe wenzelayo mhlawumbe kwanzi nje bedeni wenze ukuthi ingqondo yakho njalo ihleze injani ifashila iphilise ingqondo. Ngamanye amagama ilanga singahlangani sisesontweni kanje kodwa sihlanganise ukhahlela iy'moto. Nabo abadala bethu ngena uNkulunkulu abheka abantu bathathu bangena uNkulunkulu ngeke lo obedemantashe lezisu zakho bakhahlela obedemantashe. Uyabona yini inkinga? Sikhipha i-stress ngoba the more u-stress ithi the more uzokhondama eduze. Amen. Angihlanzile lento. Masikhula la esontweni lesiphethwe ubabuyile. Washona at a very young age 65, 1985. I was about around 15 years of my age. 65. Kokuseyijo. Kokuseyijo. Yena ke ngenxa yokuzila okuningi komshado akhala umsebenzi. Baza bakhona abantu baleso sikhathi bakhona umlungu wayekhona uGeshweni noManase babekhona. Mina ngingamthandi kakhulu lo Manase ngoba wayefika njalo uqoqa umnikela uthathi athi othenga itende ngiyanqaba nabemi belisokile athathe khona kokungekho abantu sasoyaphesha afika aveze iy'thombe zokuthi kuyasetsha ethu i-Afrika anikwe imali amthengele itende angamnikezi imoto. Amvale la lesishini lesengena kule vesi yakhe. Uma ufuna impumelelo ebandleni kumfundisi wakho menzele izinto zibe lula. Awenzeli-ke yena kwashamakhulu, wenzela ucobo kuyena ngoba ucobo olungaphathelwa umntwana aludilive. Anointing washo njalo kuloba athi ucobo luphathela isikhafuthi uthi umphothi ushuthile na amanye amagama liyakhulwa ukuze libe ne-effect. Lenza liyakhulwa ukuze libe ne-effect. Umuntu obethabelisha kakhulu ngivumile nje kubafo emcela akusekho umphakathi sengangikhathala nomntombazanyana esasigobhile lapho sasimbadothile bafela nabo-13 kwakhula-ke wathi sekofunda lapho ngo bamfica abafana basho sathi akaqhubeke basana nalo bakhula-ke umzulu-ke bese kunomnyaka o-3 sasiya lapha kwamajobu andi yangazenza botshatha mangifike ngiyoshumayela lapha bekhuluma kakhulu kwengane futhi izingane zenzote lapho phezulu abakhuluma ngathi bake bazala sekuthi-ke manje ngiqeda nje inkonzo amandla amagcwele ethatha indawo u-1 ebusuku fana bekule njengoba ngihlezi nalanga ngihlezi namagesti wasohlala ngalena nonkosikazi nabanye sasingahlathi endaweni leyo kuyakhomba-ke lapha njengoba ngihlezi noboso mkhulu wakho sekunamahlo sengumkhulu
inkosi. Uma ngene emotweni ngithawule ubini uhlupha abantu bakho. Inkosi yakho. Andingenye imini ngiyabuya lapha lapho unkosikazi wami enjani. Hayi, bamphile. Kodwa lapha esikhona crash bebethi uthi Jesu uphiwa amadola. Wena uhlezi ukuthi uJesu siphile. Abantu amadola wathela nje. Hamba ngihla amadola yihla. Bangladesh. La crash noma ndifundana nothi Jesu andana ndifunda lapho akho noma yabuya ingqondo. Hleze Yesu ngaba wasebabuhlungu ukuthi kuyezwa ubuhlungu ukuthi ngikweni ukuthi asikuzobana kodwa bebashiye ukuthi kuhambe uNkulunkulu uyabuya la hankana ngamanye amagama bafowethu enzani umsebenzi walo babubili noma kuthiwa yinathi bafowethu mjikilethise asitandeni babora lokulela asikwenze ebuhle ngoba egcineni nizokujabulela ukufitwa intentsha makuthiwa bafowethu asihlanganise ukuhlanganisa igesi zisiphatheka singasheshe sithi hayi ubrawe asinabrada ubrawe efaka omama senza okufanele ngamanye amagama kodwa qala ekhaya wesimozoba neshwa angishwa umfundisi wakho unemali uyasebenza niluza isibusiso njengobesebenza uqonda lamadoda uthomnya dikoroke umsebenzi ukusebenza akathe sebenza ke kodwa okufanele nikwenze amen ngoba isibusisa sike ethenini nje thina umuntu surata asiniki ngoba right sinika ngoba iprinciple amen yozwisi ngenxa yeprinciple ethi ningayifaki isifonyo njani ebhulani sensenzela bona lokho ukuthi ma esekhuluma isibusiso siqhaphake isibusiso asiphatheni indaba yethu Luke chapter 15 zoba kubili ngethathu moya wami Nkosi ulandele wena moya wami Nkosi Luke chapter 15 verse 17. Luke chapter 15 verse 17. Kuthe sekusile kuyo yathi bangake abaqashwa bakababa abanokudla okuningi kanti akehlisa nje umoya kuthe sekusile kuyo yathi bangake abaqashwa bakababa abanokudla okuningi bangaki abaqashwa bakababa abanokudla okuningi kanti mina ngifa indlala lapha yes ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi
baba ngonile kulo First time umfana lo wabamba imfihlo yokuchoboza inhliziyo kayise. Wakwazi ukuchoboza nje. Kuze kuhlukaniswa nje kukhona ongafuna ukuxolisa. Khona ikolo uzuxolisa nje ngisho emzini yaso ebhedini umuntu. Apike azaphuma ukubana na problem waqamba. Kawaqamba. Khona ikhathi nje. Ukuthi nje ngiyaxolisa. Verse 19. Yes. Angisafanele ukuthiwa indodana yakho. Ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa Ufuna unothisa lapho ufunda lapho ufunda khona. Mawunothisa ufunda le line le bazi labaphethe amaBhayibheli kunekhona la. Uthi ngenze. Mase kunya lapho kusho amagama mathiwa khona ngisazoqhubeka. Nyalazi umntana umfana akekho umama unobaba ubaba wadlala indima yokuthi anetshalishi umfana ngifuna ukuthi uyenziwa umuntu wesilisa uyaqala masingababana nje la yobe seqala uyakhandwa uyibeke yona nje khona umuntu wabulela kuye. Uyakhandwa ukhandwa omunye ukhandwa izimo zempilo. Nawe lenhliziyo ebandayo uqanje umazi ubaba bafuna baba unanhliziyo yakhandwa izimo. Bekona abantu abanenhliziyo ezinzima lapho ezikhulu kakhulu abafundi. Kodwa njalo sidile nazo namhlanje. Ngoba sokwenza ungakwazi ukuba nekhaya nomuzi. Ngoba awukhandi into ngeyo, ukhandi into yiyo. Njengoba manje ubaba ukumbi ubehleze narrative story sokuthi amazi bakwakhe. Kodwa lo baba ubese nomuzi. uNkulunkulu amenzele wona. Uthabo ubaba wethu spiritual father sami. Lo baba bekuphindlela, ngakuthi nalo baba bedila nawe ngathi abekho abanye abantu emhlabeni. Uxakeke. I met this man. Ngabo 1990. Ngilandela uNkulunkulu Ntobusha. Ngaqala ukushina lo baba lo. Ngimlandela esekude. Noma kunzima kangakanani. Makafika I become a boy. Angibeke esifubeni ambuke athi kuzoba right. Kaze wow benothando oluthaka. Wathi ngikhandwe isimo sempilo. Ngamanye amazala menza waba nebitterness. Abanye bethu senza zembe sibe nebitterness. Now, nithi ke phela lo mfana ngoba sesenzela nje ukuthi abantu bathanda bakashinyane kuze amadoda sengirayini. Uhlala noyisi. Mayihlala noyisi. Kwafika isikhathi la khona i-understand yonke into kababa yakhe. Andukhohlwa into eyodwa, nothing for mahala emhlabeni. Before ube nakho kumele lento zoba nayo ayiqale awuqali ukuyinherit kodwa uqala uwenzele ukuthi wena uzokuba ngokizoba uwe fanele wena wenziwe. Wayesejamba i-process khumbula ngenxa ukuthi yena ubesetshenzelwa kodwa kusetshenzelwa i-inheritance yakhe wangenziwa kwenziwa isisebenzi. Uzothola ukuthi kule plus nemali obekule plus nakubaba kunesebenzi sazi yonke imfihlo ngenkomo zikayisi. Kodwa wena kuzoba hezakho awuunderstand kwazi balutho. Now musweka kushile process adlula kuyona. Ngalesikhathi usazokana usiyakho gologoloza usabona bonke baba ngindaba.
awungqali mdala xa ukuthi ithwebu basho ukuthi othina bathi ithwebu bathi nje ukuthi ithwebu uya hayi niyazinto zami izwa isibili niyazinto zami yinikezo ngokwami uyazi ukuthi khona bagana premature nakhona before kanti vuthwa emoyeni nasengqondweni basuka vuthwa phela uyapha uyakhona mawungashayipwana uzosidalela inkinga uzoshayipa abantu ungakashayipha kwawona bantu benemindawo mashini bethe unikeze nalo baba kahlupheki kushuka kwemali bese kuthi bayibheki lo baba wayelokhu ebuke njalo la yashona mkhona kwasho ukuba ngicela ube nawo keleke inhliziyo yakhe yanamathele webafundi ingane ezenona amakhosikazi ayaphathela ngesibeleko ingane zakhe ayikwazi ukuthola ikamelo lokukhalakhaleke noma kuthiwa wakhulele emakhaya banathi akhulele emakhaya nje ngoba basingabasinje kodwa yazi ukugona ingane yakho ibekela inhliziyo yakho uyitshele emsonto asingasisiduduzo abanye abantu emhlabeni kodwa sibe nobabende akakwazi 2025 uless than 40 ukwazi ngisho ukubamba ingane kuyihamba ikhabu esiphongo ke wathoketha uzoloma into umuntu kulungile ekuthiwa kodwa khombisa into amakhombisa ukuthi une soft heart why that sithambisa inhliziyo wasike empini ngina abanye bethatha ukuthi into like zaba amadoda sisizekwe banje umlenze bekusaphinda wemvela eminyoka ingane masayithi asikwazi ukuba ngisho patient nabo mama wazi ukuyathemba kanxa wazi ukuthi vele ngekhokhulu ukuthi bengibona kimi abona ukuthi ukuthi kanxa ngokuthemba ngoba safundiswa ipatience yokwakhile manje sathi waphuthume umeyindoda bathi deleni yebo ngiyafuna fanele bekhona la qina khona mawondoda uqinile noma xa uyideleni lapho bafuthi hayi singavumelana lapha mithi uqinile nje lelinye ilanga nje uzwe bafowethu noma umsebenzi wabafana nje ukhona nje abantu hayi yeke uzobonakala awu usho right usho nje ayithola uzobonakala uzobonakala uthi noqinisika manje ingawona izinto umadoda ucela uNkulunkulu kodwa nikwa ngishiso yini ngoba angifuni ukuyimunca yonke lethu soba umuntu wesipho baba ngoba vele lapha ekhaya njengoba usungene kubeni ubaba nje kukhona izinto umndeni okuthembe wena asikumethulisi ngingenelwa abafana last year bafethu konento evangeliashuka bangena ngebhami bathatha imoto yazi ukuthi sokathi ngiyathilayo kodwa thatha imoto thatha masefu ngide madoda yes yabona yena ngoba just was step uthethe lapho ngibona abafana bami izifos abona izimshaya izinto zafela kuyisala bazi nokuyisikwa ethi Peki bana ngabona izomshaya azana noma Chinese kodwa izimanga lahla yacabanga la lebona lapha nipolisi inkwa yabona ngiye ikavumbe namaphela leClermont yabakuthatha ushathi lana bayathi umfana uteshishisa beshisisa kodwa ngidode ngiyakazi nomfana uthi akuyokusilasa Shall kodwa-ke ngenxa yevangeli ngesikhishwa ke ikwanzima bona ekaphuma amahluka kwangiphakamisa izandla nomkhala nevest ngaphuma kodwa ithi ebashaya inhlangu phezulu kodwa
ngiyasazi isibongo noma indoda zazi izinto asawubingi noma nje sekushooting range hayi kuzoba nesibhamu sibalelipha kodwa nje funda nje nawo into lesi sikira i-choice lokho akona choice buwe noma iphela yabona funda lapho uphumele nje yabona ufuna kuthi uthubeka kancane nikona kodwa ufuna futhi ufunda bakhama awuyino asikoqa izwi bangithatha ifaka ngisekonto umsebenzi kangiduke la ngishilo khona ngicishe ngeminyanga basebenvala iqondo itshela bafuna umfayile uthi yabona ngiyala bangishaya ngoba lesasekufika bakufika hayi lethana umjabela ngithi nje athi kuyele emuva amangwele emuva wathi athule bathatha bathi nginele loss akhaliswa into ngimlili khona bethi noma kungiboleke nje izimba kamalulu nje okakadla kuyashaya lo hayi akithi ke hayi isho step futhi kathi kuzoko uyekele ukuluke hayi konke sizokwenza bayazi kasika bayazi mhlongo ngathi manje nanda omqondisa hayi ngicabange awubona manje ngiyayihlambulula lento uba kwamba nje namtshele baba ngimele wakhala wathi ngathi unopoison la inhliziyweni yakho ngihabe bamba labafana bafake ukuthi khama yini kodwa ngimcotshe zasikebele ishada manje kodwa nje kwindoda nashaka ukuthi nakho bayibhela ngumfana wasaphaza kodwa elokhe connected connecta ingane zakho that's what connecta ingane noma kuyintombazana noyiswa sisekilile kodwa ifuna ingakatheni because inhliziyo yakho iconnective abantu bathanda connecta nakho ngisho inkonzweni akubonga ukuthanda lezinto kwasingabafundi umzumtawo umzumfweni isixhosa umzumfweni azingumbulu ngesikhathi ukhumbula umuntu nje omunye uthandazele omunye usuku ngempothi khamba kanjani la ayikhuluma ndoda omunye umfana wakhe usebeveje kuyibulala inkinga nje sibondi sibande umongcele othandiweyo bathi nansi into yakho niyalazi ukuthi wadla waqeda beseshukela phansi bangaka baqasha bakhumbula ukuthi umqashi akafani nesandla ngoba protocol yaba-Israel ubungavele nje wamukele njengesana bekuthi from 0 to 6 years ufundiswa ile ndaba-ke obona na uJesu mayefika for 6 years wafundiswa incwadi zikaMose zomthetho ukuze mayisebenziswa phambi kwabo a-understand ukuthi makubuzwa uphendula kanjani ukhipha amadimoni inkosi yamadimoni abesethi awukumbuso kaphela ongama ulawodwa na awukwazi ukuba uraba ungahlalanga noraba bakufaka washo ukuthi ke lento kuthiwa kuyindodana usudlula kule chain then bese bandela la uzo-afemwa khona yilawa uyidla ezoza nabangani bakhe nawe uze nabahlobo bakhe leyo Jesu abonakala ebheke entabeni emqobo mayefika ufika nabathathu ababili uthathu nalapho uNkulunkulu wehle wasibambile andizoafeyile lo ndodana yakhe kwasho ukuthi lokhu uphuma nje ka-afele ebudodani usepremature ngenhlanda nevithi kodwa umphefumulo usase maye lithi iBhayibheli uyise wayelokhu ebheke njalo mfowethu awubheke bheka phela yonke into lakhe ekhaya musu ufa nento zakho zifa kodwa bheka wathi umeqhamuka wamahaga engcole entsha wangakusambuza ukuthi ziphi izinto enganginikeze zona yini inkinga usiyasisho
Baba ngoni iswa nansi ngijampi process ngenze ngibheka nje angenziwa ngoba benzi bahamba endleleni ecacile kahle. Trust me. Kwakushoda into enzi khumbula le ndaba mawufuthi nesithobo sithi ulahlekile indaba yini uhlala ndodana yaphuma yana uhlala lalahlekile ndodana oyimvule neyalahleka kusalezo 99 sethi mayisisuka babuthi akagezo mayegezo kodwa kuyisizinto asambaleni ngoba namazuka kubaleni ake kuyisizinto ezilahlekile kodwa ngikhulume nabo kancane laba bancane njengoba bethi muzokulala isikhathi singakafiki kunezinto noswampiso amandla amonjele ezilahlekayo masimbathiswa amandla kunamadayimani hayi ngiyekile kuneyibopho nentambo zikamoya esingasidedeli eziyuphawu ukuthi sabe kusethembiso sikamoya awona nazoyedwa lo mfana wasekulandisa walanda ingubo walanda indanda wasekulanda ibhandi 4 wathambethe ekhululeke asifunde sifunde igazi bazohlala basisongeza wezumfo wakwenze uyidile khona ongekho la kodwa ubalahambayo wezitshena zisebenza wala na wena kuyabuya igazi yakho kuyimfoli wabaleka nemali yakho bafowabo wathi mayingene wathi ba ngihloniphi mawuzo hapa noNkulunkulu uvunyelwe ukwakhile. Oh yes. Mawungento kaThixo awuthande uyarejectwa. Amen. Hayi ngoba ukhuliswa lento. Ukhuliswa lento. Iyaphela bithwa ayinikezwa ngesilver plate iyaphela bithwa andikhona lento yakhiwa. Mawungabuza imvimbe na yekufisa ubani. Ku-experience ukureject obuyohlangana nabantu abarejectiwe bakhona obuyakwazi ukureject wathi mayethu uyise wathi mina ngihlale nginawe njalo kwasho ukuthi kusho umuntu akayifili lento ngoba khona into yodwa engabafuni umuzi baba lokhu ngahlala nawe angikaze ngenzelwe wakazana nje kanzonke musu uhlala nathebandleni angokwazi uhlangana negazi anamthaki yokuthi uyinganekho intenhle kodwa sindiso uligazi uzudlela hlamba benefit aluhambo uNkulunkulu kubuhlungu basikhuza nje awukhuzeki nje khona iprocess oyijambile suze wafunda ngisho ukuthandaza akuthandaza into ongayazi asijoyini kodwa lento yamke ukuze mase usetshenziswe ukuthi lokho engakongene process wangena ngoba legazi lageje amen wona lento lokukhanya ngayo la esontweni nawo ukhanya wena wazi ukuthi nawe ungasali ngaphandle musukudlisa izaqheka ndikhona into ongakatholi kahle ngenzeka beyilana lakho omunye ulimalile endleleni kodwa akakwazi ukukhuluma item yesibili noma siboyela wonke benisikhanisela ama-finances balbesilisi usathane uyaba namadoda ukuthi imali ingahlali uyazi ukuthi masingenamali ishingane zethu ngishaphosikazi etangathatha hospital bedayisa amadrugs benamathenda ngoba abantu abanamathenda bayazi imali bayenza ngoba into yokuxoxa
kodwa uNkulunkulu sengathi angadedela imvula kodwa akade idedela imvula kodwa sewusetshenzile ngoba umuntu menganikwa imali engasetshenziswe ngeke asazi ngisho usazi ukuthi singabona ngaba yazi ayikho inkinga njengomuntu umalunga osebandleni ngoba enemali ngoba nathi mistake esiyenzayo angishayi umuntu okancane ngazi athe ngena nje ngomnyaka abasibone drive imoto ethizeni simthathe ngala akaphinda sindiswe kodwa bengikhalela kanjani mawungena lana setshenzwa yakhiwa ngoba le ndawo ukwazi ukuthi sikunise ngala ngoba nakho nemali wasazosibhampela nemali yakho kodwa imali ifike umzalwane wathi ingaphumi lento komzalwane noma kwenza into ethizeni esonto kubekwa wasifike kumfundisi imali ishuka njengomzalwane akusho njengomuntu osibhampelayo khona abantu abangathinte ngoba uma bekuse yabona ufuna ukubona i-character yomuntu unikeza imali mawufuna ukubona i-character yendoda inikeza utshwala izobona ukuthi bakwingwenyedelela kodwa mawufuna ukubona umzalwane kuba unikeza imali nesikhundla sokuthi uba lezo zombili isikhundla wafuna ungenasikhundla wathola isikhundla abantu kodwa awusazi nawe wambekayo amphinde futhi nginyeke omunye samlanda bepongopongweni samlanda shawa izono samzama safike emandleni samkhanda samenza umuntu heyi namhlanje usevuthiwe wavuka uxala wavuka umuzomehamba engavuka mnamalamba lemalamba njengoba sewubhamba kanjena sakulanda kodwa wena ungasasazi ukuthi sibona ngaba yini i-process la evangelini asijambi i-process sihamba kuyo lentonkito ngoba sajaha ukuthola izinto singenziwanga azihlali khona abantu esikhathi manje wenkulunkulu awuthathele imvula yamabhiloni ngekuphinde babone usukwini noma efike esuku uzothi my schedule is tight some meetings you see like so when you get ngakathanda ukusondela amasonto abantu abamnyama wena come on ndenza ngathanda ukusondela amasonto abamnyama isikhathi abasigcini thina uyabhizi mawuthi ukuthi ubhizi nakohlala kamlethi nabangani bakho abangakhona now ngamanye amagama ufuna ukushintsha izinto esontweni ebandleni akasekho akufuna lento kathi ikusebenzele noma iphakamisana laphansi wait sizotshisa emizwamandla okushumayo wawufunda isibosiso lalaphansi iswa mangizabuke evangeli nangindaba amakhutha babukubelethele kabuyile ebandleni ngithi training fundiswa ngokuqala watombe wesibili wakamqala wayephethe la washipwa isona wesithathu yilokhona babamthini ngafunda basabisile I shared the stage with the greatest. I rub shoulders, but I never undermine my pastor. Even Idia no nights of conflict called to me what? When do you want to go in Kuruma? You may found a father, he would let you know a young father. He destined. Then I decided then I go to that name. But let's connect. Now, what a still number one job, Gama Lafa Nabatis, Etosewa. Gama Shaka Nava, the Pumamarito, one of his Pumamarito, now singing one of them Bukabati. Nagena Manfi is my father. Jomba Namkatu, Katoleka, and I said, but Masala Nova. Now, why? Gashua is Gama Balitat. I'm very reserved. But when I'm cool, undermining from this one. No, never do that. Was undermine away. But so the abatas. Mankupu had a place of blessing way. La, Kayokabati, Yokonamu. Then the Shire.
babuza benza ukundiza na cothuba yahlekwana ingathi sisho sithi the higher you go the colder it becomes yetha ngabona mngani laphezulu utalathwa lana ku TikTok na Facebook lana kuhleka bonshita wona kodwa lawo akudabula kusiyamaze nje uphuma uyayeka ngishiva mina bophuza uthola ubekela ekhanda sokudansa so why you do this inkinga yakho never be big ebadleni ulweli bomntwana sahlala esontweni ngingabhadala kaze futhi ngicomplainele umuntu kodwa ngasebenza ubizo lwami ngathi mangisebenza ubizo lwami nangivulela iminyaka ngafundiswa ukusika ukudla nokuthandaza manje uyazi ukuthi manje sizalwa indoda yayingenavesi ngishize wayekotha inganekwane nokuthi ngaphinda ngokuJesu uma ngibuza ngadatshula ingoma nje wafunyana wenkosi yami ngakhala ngaya phambili ngaphenduka mangukule sedonsa akubana ukuthi wahlanganisa ugenisa wahlanganisa noNicola kodwa ngoMkhulu I was chosen kodwa kwasebakini kuyihlupha-ke unpack the weight kodwa still I never forget where I came from mangukule niphakamisa abanye benu remember where you came from noma kashuda umfundisi ebeshile emnyango bathi angikabi yena ebandleni umfundisi ayisekhulume kakhulu ngiyadokogcina kutsho mawungakabi umfundisi ngokokubekwa la ebandleni never call yourself mase bebiza abafundisi aseba nje bantu akafika ngoba uzojaha nokubiza nalamagama angesho konke lapho apostol archbishop pope yonke le bizo bathi ngoba usuthi usufakana neyimpula belana ngesesikena bathi lapha akumakhulu nothing against the because he know something about igamente but akumakhulu into ejiphethe amandla kaNkulunkulu akukhule gift amakhulu ithakhe ujampa umpostoli kodwa sikazi ukuthi umpostoli ani uzala bani wazala bani kodwa bathi bafowethu nambe ngapostoli bana bayafakaza ukuthi ungafika la kwenzeke into ethise asibalile hayi Alescandas, when is so long going at what you and a papa get full of the Tamaswako, and leave the Inglaterra. So when a papa when a papa and Shinji is the same as the Shinja. We say, Cassia, we
basemakhaya. Niyazazi izinto kumele iqiniswe lapha ekhaya. Awugijimuzela ngaphambili. Lensizwana khona lento ekwehlulayo. Awugijimuzela ngaphambili. Bekhona laba abathayi uhambo lwami khona nalingakhanyi khona kahle. Ngeke ukuhloniphisa lezi zinto zomthathu. Uyazazi isidingo naso odinga special prayer awugijimuzela phambili. Inkosi emsebenzini omunye imali zakhe aziqaqeki, abanye la abathembekile ngokweshumo zojoyina. Ingakho lezi zinto zingahambi kahle emsebenzini. Qale namhlanje ngeniso kweshumi uyobona isibusiso endleleni yakho. Ondabaya seya unakabaya munasiya. Ngicela befundisi emvuma kababona ekhaya bamlekelele khona sosheshisa sithi bakhona